Sayitsheni Fani Nkosi utshele ikhomishana yamadlanga ukuthi ngaphandle kwemibono yebantu, khomishana wemaphoyisa kwaZulu Natal Nhlanhla Mkhwanazi nenhloko lebuke ebugebengu lobuhleliwe Jenene Shadrack Sibiya banebudlelwane lobuhle. Nkosi lo ngumseshi uvete ukuthi nga-2024 Sibiya wamcela ukuthi amhlanganise naMkhwanazi kude batolungisa lokungaboni ngasolinye. Nkosi utshele likhomishana lamadlanga ukuthi yena nemnikati wenkampani yabonogadza Stephen Motsungi bayamthanza futhi bayamsekela kuMkhwanazi. Okay, I'm not defending General Sibiya on whether he likes General Mkhwanazi or not. I'm saying this because General Sibiya once called me upon his office to go to General Mkhwanazi and try to make peace between them because they were not getting along. Leli khomishana liphinze leva ngalomunye wabosomatekisi lowatiwa kwasempumalanga luyamene netikhulu temaphoyisa. Sergeant Nkosi utshele likhomishana ukuthi lona losola njengangcondongcondo kwematekisi empumalanga Josi Banyoni uke wamkhulumisa ngeludzaba lokuthi amsite avikele lithimba lelikhethekile emaphoyisa kanye nemalunga eSantaco ngesikhathi bekavakashele kwaZulu Natal. Nkosi uthi ngekusitwa ngukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi dekuphepha betsezingeni kulomhlangano. Ligama la Josi Banyoni besolivela ke kumadlanga lapho limiyamaniswa khona nebugebengu. Kusola ukuthi nguye lo bese uthatha inzambo te Big 5 ngeminyaka 2024 kulandzela kwekushona kwa Jonathan Mswazi Msibi. Lobugebengu lobuhlelo buyamaniswa netidzakamizwa kubanjwa kwetimoto emathenda langekho emthethweni kubala lokumbalwa nje. Most of the time when Mr. Sibanyoni would travel, especially to KZN, he would send a message that I'm traveling to KZN. I don't trust that place. Can you inform the PC that I'm coming that side for in case he must know in terms if I need help? You know the taxi industry, how does it goes? Komishana uyachubeka. Kusenjalo masemula ubutonge ukuthi njengoba esikhathi sekusebenta sakhomishana wemaphoyisa kwaZulu Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi sifike emaphethelweni ekupheleni kwenyaka, ingabe tikhona inhlelo ukuthi angalulwe lasikhathi sekusebenta? To check whether you serve further and also in terms of the law I must consult with the Premier, which I did, and he is prepared to serve. We are finalizing, of course, the final details in terms of the how part and those things. Ummeli wa Sidwell Khosa loneminyaka lengemashumi nesiphohlongo utshele inkantolo yamanje eMbombela ukuthi umsolwa unalo ilungelo lekuthola ibhayili njengoba umbuso ude licala lelicinile. Kusolwa ukuthi Khosa wathumba Shihlamariso Sambo na Kenneth Nguna wabaphoqa ukuthi bathumele imali ku-account yakhe kulandzela tinsolo letithi wabahlanganisa nemmeli lowabasita ngesicelo saraf ngako ke bayamkweleta. Khosa losolwa ngekubulala abantu lababili uyachubeka nokulwela kutfola ibhayili njengobe umile kule kuthi umsulwa. Kusolwa ukuthi Khosa bekadenda umuntu wesithathu achumanisa abameli nalaba labashonile. Bameli bakhe bathi umbuso ude licala lelicinile njengobe bagcile kulona lekusolwa ukuthi watfunywa ukuthi ayobulala lophinze advukise inkantolo. Bathi Khosa uyacala kuphula umthetho kanti ungumuntu lonakekela umndeni wakhe, bathi ungusomabhizinisi lowatiwako eBushbuckridge. Labameli bathi ngenxa yetizatfu letibaliwe Khosa unalo lilungelo lokutfola ibhayili. It is even prepared to be subjected to house arrest as long as his freedom is not taken away and enjoyed by the prison authority. Mphenyi walelicala kukholelwa ukuthi umsolwa bekadama kubaleka ngalesikhathi aboshwa eLimpopo njengobe bamthungatha emalanga lalishumi. Inkantolo iphinze yeva ukuthi umsolwa uvame kuvakashela eMozambique naseZimbabwe.
Kanti ke ngalesikhathi aboshwa wathathelwa ipassport yakhe nanobe ke inkantolo ive ukuthi ibese iyalahleka ngaphansi kwesandla semshushisi. Umbuso ke awuvumelani nokuthi umsolwa atfole ibheyili ukholelwa ukuthi uyingoti. Either the release of the accused will be detrimental to the administration of justice, to the image of justice, to its dignity. Your Worship, the release of the accused on bail in this matter will be detrimental. Ke kuthi kukhishwe sinqumo sesicelo sebheyili evikini lelitako ngalwesithathu. Takhamuti tasemakoko kaBhokweni nakuletinye tindzawo taseNkomazi naseBushbuckridge tivale magede ekungena emtholampilo tikhala ngekuthi kwaba nemkhonyovu ngesikhathi litiko letemphilo kulesifundza licasha tisebenti. Letakhamuti tithi letinye takhamuti letinetimphepha letifuna ngileli tiko naleti betivolontiya iminyaka amange ticashwe. Malanga lamathathu solo umtholampilo wasemakoko uvaliwe. Takhamuti tithi kude lotawusebenta kulomtholampilo ukuthi made kunakwe tikhalo tato. Tende tinsolo letithi litiko letemphilo alimange licashe takhamuti takulendzawo ngesikhathi livula ematfuba emisebenti. Minimum requirement bekuthiwa grade 12 kofa inkinga lesibe nayo more than 100 yema applicants youth emphakathi a-applyile kofa i-Department of Health laMpumalanga ayizange itinge isikhathi yokuthi ibaqashe. Lomunye wale takhamuti uthi usebente kulomtholampilo njengesisebenzi se-home based care iminyaka lenge-20 angaholi kanti kumvisa buhlungu ukuthi akakacashwa. Home based care so for isikhathi lesithe bangasicashi. Emmango la ingcenye yenhlangano lengende inzuzo lesebenzisana nalomtholampilo athi nawo akakacashwa. Thola sekune post basho bathi na ipost iphumile ufuna apply bafuna ama grade 12 ngathi manje labo bakhona labangana ama grade 12 ufuna kwendekeni ngabo basibona hayi shothi labo abangeke bacasheke ngasasize volunteer kangaka. Ngalo litiko lithi letakhamuti tale mitfolampilo lesihlanu atiluconzi luhlelo lwaleli tiko lwekucasha. Impilo eMpumalanga nekubuka tindzawo letisonzelene nalama clinic. Sibone ukuthi kukahle ukuthi si balance labantu or sibalinganise ukuthi sithathe bucaphu kulama villages lahlukene. Tithi lo mtholampilo utawuchubeka nekuvalwa kude kunakwe tikhalo tato. Komishana wemaphoyisa kuvelonke Fani Masemula umile ekutheni bekangadi ukuthi Brigadier Dineo Mokwele bekatana nemaphoyisa lasetikhundleni letisetulu ngesikhathi akhethwa kuba ngibrigadier kuTebunhloli. Masemula uthi kwavela muva ukuthi Mokwele uyindvodzakati ya Brigadier Mabhome Mohajane loboshelwe inkhohlakalo. Lolu dzaba lavela ePhalamende kulomnyaka lophelile ngesikhathi umlungu ePhalamende abuta Masemula ukuthi bekati ngalobudlelwane kepha ngaleso sikhathi walandvula. Mokwele waboshwa netikhulu letisetulu letisithupha eliphikweni letemhloli ngenisolo tekukhwabanisa nenkohlakalo letiyamenyene nekuthi wacokelwa esikhundleni lesikhethekile kutemhloli kepha lwati lodzingekako. Honorable Chairperson, indeed there was one member that asked me that question as to whether Brigadier Mokwele is related to any of the senior officials in SAPS, which I said, to my knowledge, no. Masemula uphinza watshela ikomiti ePhalamende ukuthi akatshelwanga ngesikhathi ngekuhlakata kweliphiko lamaphoyisa lebelibukene nekubulala lokuyamenyene lepolitiki. My evidence that the minister never consulted with me about the directive or even before he issued the directive, and I can add that I was with the minister for most of that week. Kuvele netinsolo tekusebenzisa kabi emandla ekuphatha nekungenela kwetepolitiki lokusinda tikhulu lesetulu emaphoyiseni nendvuna yaphambili letiyo temaphoyisa bhekicele. Lieutenant General Francina Vuma lowamiswa emsebentini ebufakazini bakhe wathi lokumiswa kwakhe bekungasito nje tindzaba letibukene nekuphatha kepha uthi kwaba nje ukuthi bebamciphile bocelela Masemula lekunsola ticithako Masemula. Her suspension and disciplinary cases were prompted by that judgment of the Constitutional Court. I just did not sleep and wake up and say,
1 to 3, General Vuma. Here is the court order if maybe chairperson would want to see it. Umsebenzi wale komiti uyaqhubeka. Kuletinye ke nasibiye titolo. Iyaqhubeka nekuba nemthelela lomubi impi yeMelika neIran. Wemgelekele mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma usanza kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Ummeli wekhomishana lebuke libandla lemaqiniso nekubuyisana Advocate Thembeka Ngcukaitobi ubuke isicelo lesifake ngubomengameli baphambilini Jacob Zuma naThabo Mbeki sekususa sihlalo waloluphenyo Sisi Kapempe njengokumhlasela. Ngcukaitobi uthi letiphimiselo atinasisekelo njengoba etigceka Kapempe ngekwenta nje umsebenzi wakhe. Kanti uphinze watshela inkantolo lephakeme eJozi ukuthi ayiticithe leti lesicelo ngoba esenda ukuthi Kapempe angasebenzi kahle njengekusho kwamengameli. This application is an attack against Justice Khampempe because of the role that she played, according to Mr. Zuma, in delivering 2 judgments that led to his incarceration. Umbuso ecaleni lapho Lamine Mugabe lo indvodzana yamengameli waphambilini waseZimbabwe Robert Mugabe nalasolwa naye Thomas Matohonze uthi lesivumelwano lesitawuholela ekutheni bashaye ngeliswati lolincane sesisedvude kakhulu. Labasolwa abavele enkantolo yamanje Alexandra eJozi lamuhla kanti babukene nelicala lekwetama kubulala nekuba kuleli ngalokungemthetho. Kutikhomba kwangathi Mugabe namathonodze bangahle bavumela amanye amacala lababukene nawo. Lamacala asukela ngesikhathi kuba nekushayisana ngembono lokwendeka ekhaya laMugabe lapho kwagcina kudutshulwa losebenza engadzini. Emacala babukene nawo laba lababili afake ekhathi kutama kubulala kuba nesibhamu lesingekho emthethweni kuphathamisa kusebenza kwesandla semthetho nekuba kuleli ngalokungekho emthethweni. Almost 98% to complete the plea negotiations. Unfortunately, today the matter cannot be proceeded with on the strength that the senior public prosecutor who has to take a final decision, unfortunately, he is not in the office, he is committed elsewhere. Ummelo Mugabe uthunelithemba lekusipata uthola indlela ekusebenzisana bashushisi. I think the things are going well. Yeah. That's all I can say really. Yeah. Going well for your clients? We hope so. I-Action SA beyibhikisha ngaphandle enkantolo ngeke kusilabasola lababili bakuleli ngalokungemthetho. Leli cala litawubuyela enkantolo mhla tinga-24 kule nyanga lesetulo. Impi lesemkhathini kweleMelika neIran seyingenela ngeni lelishumi nesiphohlongo kanti nekuvala kweStrait of Hormuz lapho woyela andlula khona nako kungundzaba mlonyeni. iWashington seyicelela usito kepha labo lababambisene nabo balile kuyingena. Kusenjalo umcondzisi walobukete impi eMelika Joe Kent ushiye phasi esikhundleni sakhe uceka iMelika ngalempi. Lokunye ke luhlangothi iIran ithi tawuhlasela tonke tinkampani teMelika letise Middle East. I-Israel ikhonile kuvimba imicibisholo lebeyihlasela enkhabeni yayo kanti lokusho kona ukuthi lembi setawuthatha isikhathi lesitse sekuphele emaviki lamathathu so lembi ichubeka kanti onke emehlo athenjo eStrait of Hormuz lekuyindlela esenetiswa kakhulu mikhumbi lethwala wela. iMelika icele emavela ngaphansi kweNATO ukuthi asite kulisane iIran kude kuvulwe lendlela kepha abaholi bemave yaseEurope abahambisani nako lokho. Emavela amanyeni athi angeke abe ingcenye yaloko lokufunwa eMelika lapho athi khona lena akusiyo imbi yawo njengoba athi akafuni ukubona lembi ichubeka. Nase South Korea babhikishi bangena etaladini lapho bavalisa khona ukuthi abafuni ukubona amasotsha elive labo aba ingcenye yalempi. 노골적으로 압박하고 있습니다. Uthi angeke bathumele insha yabo ukuthi iye kulembi yeMelika njengoba lokho kube kukuphula kwemthetho welive labo. 총알바지 용병으로 취급하는 Kusenjalo mengameli weleMelika Donald Trump exwayise emavela atfola wela lendlula eHormuz ukuthi angacala avumele imikhumbi yawo indlule kule yandzawo njengoba ingakaphephi. Some of these countries they get 90% and 95% of their energy from Hormuz. The Strait. Hormuz, a famous, wonderful, beautiful place. But you wouldn't want to be necessarily sailing a boat there right now. I would not. Okay, you know why? Not because of them, because of us. Ucizelele ukuthi lo utawuba nemthelo mubi emnothweni. I think it's a very small price to pay
And frankly, I thought it was going to go down much more, if you want to know the truth. I assumed that it was going to go down much more, only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest, and I'm dealing with very smart players. Njengoba kuhamba kwawela kuphathamiseka timakethe timema ndondolwane kuvalwa kweHormuz kutaba nemithelo omubi emhlaba wonke. I-IEC ithi letinye tinhlelo tahulumende wentando yelinyenti ngito letibanga ukuthi bantfu labasha bangavoti. Lokhu kuvele kumiculo yelicwaningo leyentiwe ngile commission njengoba kusondzela likhetfo labohulumende basemakhaya. We do engage political parties. We will be, in fact, sharing with them the research that has been done and what the aggregate position of young people is in terms of participating in the elections. We are also participating in the Interministerial Committee on Elections, and we share with them this research and the implications of this research for voter participation, so that governments as a whole understands what the voters are saying. Participate not because of apathy, because they harbor some misgivings about some of the things that are happening in the country. They increasingly tell us that they are not registered not because there are administrative barriers to their registration, but because of developments in the body politic. By all means, we remain invested in ensuring that we engage with young persons, we increase their representation on the voters' roll. However, that must be matched by the performance of democracy. In other words, what is the dividend of participation in a democratic system? Until there's congruence between those two, the rate of participation will unfortunately continue to be on the decline. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe ukhona njani kuyihlunga imininingwane lekungiyo nale kungasiyo etinkundleni zokuxhumana. Umbono wakho uyalandzela. Indaba ke ngiyaye ngiyithole einkundleni zokuxhumana ukuqinisekisa ukuthi ziqiniso kangakanani ngiyaye ngibheke lapha emakhasini ke aka SABC uma ukuthi angizitholi khona ngivula umsakazo uma zingekho lapho futhi lezo ndaba azizona iqiniso. Impela nami ngiyehluleka ukuyikhona okuyiqiniso nokungekhona lapha ya ku social media ngoba iningi izinto ezivela khona kodwa engelona iqiniso, so sengeke ngibuke nje ebese ngidlula kanjalo. Into engisiza ngayo nje ukuthi ke indaba engazi ukuthi kuyiqiniso engizoyithola ka SABC nje kuphela, ngiyazi ukuthi lapho vele isiqiniseko shosho vele ikhona lo ndaba. Leyo social media yona inzima kakhulu ukuthi uyihlunge, kodwa kuyafuna ukuthi uqale wenze ucwaningo oqala. Ngenza isiqiniseko sokuthi ngilandela amakhasi ezindaba a-verified ku-social media, kanjalo ke nemithombo yezindaba ejwayelekile njengo-SABC nje neminye le esinesiqiniseko sokuthi nakanjani iyayikhipha indaba ezisemthethweni. Lona ngumbono ke wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasibambi N4 ke sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Lishone Lindelo siyavuselana kumbukeli kuzoba tesiswati khona ke ekhaya ku SABC wanathi ke lesiphethe kulihlelo lediphuma embiteni namuhla nzambama njengoba kisheke sekuvaleke imitholampilo lesihlanu esigozini sasehlanzeni kulesifundza seMpumalanga kulandzela imibhikisho yemphakathi nelitiko letempilo kuva kabandi nganayeke imitholampilo. Ngetulo kwaloko sitahamba ke sibuka kabandi inkonfa ekhetha boholi ngaphasi kwenhlangano etisebenta kamasipala isamu lehlelo kunasike sifundza seMpumalanga kuloko elidolobha leMbombela. Siphe indlebe nga6 ke ku7 kumsakazo lokwala FM kulihlelo lediphuma embiteni. Sibonge Themba egoli zama malehle mbukele ekhaya. Mbukeli tikuca lapho ke talamuhla siphinze sihlangane ngalwesine letalama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa. Ungaphuthelwa ke simo selitulo nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo. Nisale kahle.
Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla sibuka kakhulu ekulindelwa ngolelo muhle kanti ke masibuka sithombe sakho kusihlwa namuhla akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke la cishe entshonalanga yevela pha ku 60% kanti ke aku 60% nasempumula yelive kanti ke aku 30% enkabeni yelive ngolelo muhle kanti ke naselangeni la kusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula ngaye ke la 60% mawubuka ke la tifunza lethelugune live ngolelo muhle kakhulu kati iEastern Cape kanjalo neWestern Cape kanti ke asimile ku 30% mawubuka ke la empumala yelive kanti ke ikhona nalenkungu lokhombisa ke khasa phasi ngolelo muhle kanti ke sixwayiso lesivela ba South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mawubuka ke la ingcenye yesifunza iNorthern Cape kanjalo neWestern Cape nayo ke la iEastern Cape ngolelo muhle kanti ke naselangeni la kusasa sithubeke njalo ke lesixwayiso sekuduma kwelitulu mawubuka ke la cishe ke enkabeni live ngolelo muhle nengcenye la yesifunza ke iKwaZulu Natal kanti ke masibukele amazinga ekushisa kutsemenjana elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 28 29 eBroncospread kanti ke lipholile eCarletonville naseVereeniging nga 24 kanti ke Limpopo indzawo lefana nabo Liphalali lapha ku 29 nakubo Bhekasford 30 ePhalabula kuyashisa kanjalo naseMusina ngaye ke la 30 ngolelo muhle kanti ke eMpumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza lashisa likhipha umkhovetsheni umthundi wathola phasi isihlahla semaganu ngolelo muhle nga 32 kanti ke 29 lapha ke eMashishini 27 mobuka ke Carolina kanjalo nasemkhondo kuyashisa ngaye ke la 30 kanti ke KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lapha ku 32 wehlele boPietermaritzburg eDurban lapha kuye ke la 30 kanti ke 33 mobuka indzawo lefana nabo Richards Bay kanti ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Ncuba lapha ku 30 kuyashisa leto indzawo letoko lipholile ke eMalitswayi kanti ke 31 eMthatha mobuka indzawo lefana nabo Makhanda kuBugcebeka lapha ku 27 kanti ke Western Cape eFredendal naseGlen Williams lapha ku 32 mobuka eMossel Bay lapha ku 24 khombisa ke kuphola kanjalo nase Cape Town ngolelo muhle ngaye ke la 27 kanti ke Northern Cape indzawo lefana ke la nabo Springbok kuyashisa ngaye ke la 30 kuphukele ke Uppington ngolelo muhle ngaye ke la 33 eDR kanjalo naseKimberley kuBokuruman lapha kuye ke la 28 lifuthumele kuleto indzawo leto kanti ke Free State Bothaville lapha ku 29 bo Welcome kanti ke bo Fixback lapha ku 26 bo Bethlehem eFrankfurt kanti ke mabuka indzawo lefana nabo Harapdam lapha ku 25 ngolelo muhle kanti ke St Peters ngolelo muhle masibuka ke la sifunza iNorthwest kakhulu kade indzawo lefana nabo Tosca lapha ku 29 mabuka ku Vryburg lapha ku 28 kanjalo nakubo Blue Move ngolelo muhle likhombisa ke la kufuthuma la ngisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuka bube lobuhle